sa in nule pa ule nau thle rual duam tak tak te zo fa zona chanre tangin chibai kan buk acheu zo fa chona kan kal dal min thlopa thei to min chu puya min fui tu tele min bai sei tu te angin news kan ron puang thin to do na chuta chuanin kan news atame mo atle me mo ni tin ron update kan ron tum to do na kan channel min lo thir saka min lo view sak thin turin kan som acheu ani kan news kan ngai thak turte Military Council SSC sipai CNDF a CDM lut Chinlen Council meeting voi rukna nei ani aizola zoro rohel na nei ani CDF halkha in mipui tang somruk pani an chan chuak CDF thantlang military training an zofel CNO CNDF chuan kongsiam thatna an thok police pakhat aral thuam nen CDF kampeleta ain pelut Chinlen Council pasal thaten SAC kem pathum an la thai indona CDF zo phai pasal tha pakhat aboral indona omia lovin SAC zathum chuang anral thuam ne mi puisi pailama ain pelu zoro chuan charger Assam police adem HPO CDF hulngoram chuan ramdang atangin motorcycle tampuina andonga hulngoram chunga statement anchua Military Council SAC paiten to chunga laipui antongka awangin no pongpoi soilo pakhat aboral halkha police ten inkhom pui annei tangchin thar ilo nga thachun zom halang Military Council SAC sipai pakhat aral thomne CNO CNDF a CDM lut Chinlen Ram Chin State Falam District Falam Khopuya Military Council SAC sipai kem 26A Battalion atangin an sipai pakhat Lieutenant Corporal sipai pakhat private number 384842 July ni thum khan aral thom ne CNO CNDF ne na ain pek lu thu mo phun nei tu chuan an soi aral thuam ron ken chhuwa te chu silai auto MA4 silai pakhat silai bomb pali silai mu za som ni zote na silai bom tia kan soi mai thin 40mm granite amu som pali chung tiang te chu CNO CNDF ne na apea CNO CNDF chuan lom thu soi na le alo manatan barma cheng nuai somriat an pek ba ka a om na tur mun him lama an thla zelin fel to thu an soi ani Chinlen Council meeting voi rukna nei ani Chinlen Council meeting voi rukna chu July ni som atanga July ni som pathum nilichung ania Chinlen Council chuan Chinlen Ram chunga tim khrang in lungrol thei tur le in pum khat thei turin ro helna an nei Chinlen Council la tel lo tim dangte an tel kim theina tur le Chinlen Rama tun na in dona thula a tim dangte ne na arang lama in mu kom thei tura malak na de Chinlen Rama Military Council SAC sipai arang lama chinfel thei dan turte Chinlen Ram Chin State thil thanga chanchin thuthang diklo atam awanga mani le mani in mu thiam lo na atam awangin thupuang tu information lambot sei tur thute Chin State Rama Torship pali le phun khom thei ri lo kampalette mindat matupi paliwa torship te an lung huala Chinlen Council an tel thei dan tur ro manna siam sak tur thu te Chinlen Council Committee voi rukna chuan an nei za ho ani Chinlen Council chuan chinlung chok zon ha thlak zong hlom khata in lung ruala Military Council SAC laka zalen na nei thui theina tur le indona political lama zalen taka hlom khata om thei turin Chinlen Council chuan malakna ane chunzom tur thu apuang ani ro inkhom pui nei ani India ra Mizoram State Aizawl Press Club a zoro chuan press conference an nei ya July ni som pasari chundar khat PM a pu ar sangkoya president zoro in akai hroya press conference a hian UN awa zoro palaikal report ngei thlakna ombok thu zoro general secretary chun zo fa chona hriatirna nei kan thudon danin zoro UN palai pulal nun fela chong thu zoro vice president chuan UN awa hian ramza somkwa pali anziak lut a indigenous people nei ram somkwa an oma tun UN inkhom puya hian indigenous people nei ram atangin palai zasari somthum an kalkhom thu an soya mi pakhata mi mit thum zel thu soina hun pek anni
chung tianga thu a awm awangin du angin thu soina hun a awm lem lowa zofa ten India ram Myanmar le Bangladesh ram chunga har satna kan to te soi chuakin kan du sia hun atlem hle ani ati pulal nun fela chong thu chuan zoro hi Mizoram mi ten kan hravek lo ani mai thaya UNO mun puisi jena na chuan mi ten zoro hi an lo hre a zoro palai kan ni angin min lo ngai poimo hle ani zofa te tan zoro thil tum hi apoimo a khoi muna po omila kan ngai poimo angai ani UN awa kan palai ni puite chuan zofa te hi in lungrol tok lo hle a tangrol ula chuan din chua thaina chan chatak in nei ani min ti a in chan vo hi in ngei sak lowa chuwangin zofa te hian kan chan vo hi kan ngei sak le zul angai ani ati pulan fela chong thu chuan UN awa apalai puiten thu poimo anti an cha thu asoi zofa te hi Hindu Muslim le Buddhist inkara Christian ni in chenga sakholiam pui pathumin an hualvel cheu a intan chetvel a har sadon ani zofa te tan chuan rorel na pakhata oma zalen na nei in mamo hle ani ti in thu alo cha bok UN Expert Mission on the Right of Indigenous People Sompasri Sanction hi July ni riat atanga ni sompani inkara khan Geneva Switzerland khopuya nei ani a Mizoram atangin zoro IO in pulal nun fela chong thu zoro vice president le KH lalwat puye serchip te an kala rorel na an nei zo to nu in aizola zoro te in mukhomin rorel na an nei le chunzom ani CDF halkha chuan tang somruk pani an chan chuak chinlen ram chinste halkha torship halkha city a July ni somni jing lamdanga le achanve atangin CDF halkha le atho puiten military council SSC sipai mun puichu anwaka pa SSC pali thi in hliampo an thanhem hle maya chumi meiba ka anral thom thanem takpo mi pui sipai lamin an lak sak thai thu an puang anin ka rolin an kem chunga civil poisoilo an man mi somruk pani mi pa somli pakwa mai chia som pathum tang te chu CDF halkha le atho puiten an chan chu athu an puang ani CDF thantlang chuan training among zo chinlen ram chin state thantlang torship yala mo phona nei tu CDF thantlang chuan people police training voilina an siam chu pathian zara tluang taka program an man zo thu July ni somni khan an puang July ni som pasri khan cruising ceremony nei ania he an program a hian CDF thantlang khoi tu te telin fuina thu te an neya no pangten ramle namtan thutiam kamna te nein he program hi tlong taka manzo ani CNO CNDF chuan kongsiam than na athok chinlen ram chin state falam torship biala mo phurna nei tu CNO CNDF chuan falam khopui atanga ri kalna kong an siam that thu July ni somni khan thu chuana an nei ro tui awangin kong achena hle maya puitan thei thop an chua chu thila chuanin kong chia tam tak ala om chunzom zela he kong chia dangte po thei top chua an siam that bel tur thu an soibok ani police pakhat chu aral thuam ne CDF kampeleta ain pelut chinlen ram chin state kampeletorship bela om military council thopui an police zinga pakhat chu atlan chuaka July ni somparit khan CDF kampelet hna aral thuam nen ain pek lu thu mo phun nei tu ten July ni somni pani khan an puang ani aral thuam ban kin chua te chu silai auto BA 63 silai pakhat silai mu somthum silai mu bom pani le in biak po na toki te ania CDF kampelet chuanin loman te pe in mun him lama an omtir thu an soi ani Chinlen pasal thaten military council SSC kem pathum an la fel thei chinlen ram chin state thantlang le halkha city inkara military council SSC sipai kem pali chu July ni somni pani atangin chinlen council chuan operation abos saya CNA CDF pol khrang tangrol chuan an bai rona July ni somni pani a kem pathum an lak fel thu CNF CNA spokesperson salai thren ni chuan asoi CDF zophai pasal tha salai ram hei mangle CNA pasal tha salai Anthony Kungzo ong apa ming pu
tungling le anu ming pi men tingi fapa ania he ni hian CNA le CDF zo phei hian pasal tha an chan ve ve ani CNA pasal tha Anthony Kungzaong chu nimin July ni somni pathum sang ni le somni pali a chinlung miu Victoria Kema zom taka ama avuina hunser program man ani nuin marta te thana zal ania CDF zo phei pasal thapo anma ni khole tuilama arong phurphong ni in vuina hunser man ani CDF zo phei le CNA cheto na zo fa journal ten kan khriat puya kan tur pui hle a lelpan an chung tele an tho pui then le rolte thamonin om puizel bokro se indona omia lovin military council SAC sipai zathum chuang chu mi pui sipai lama anin pelut shiannot na UCTA military council SAC sipai zathum chuang chu amun ram nei tu mi pui sipai MNDAA a July ni somni pakhat jinglam darsom khan indona omia lovin an tloma anral thuamnen anin peklu thu July ni somni pathuma mo thunei tu lam chon an tarlang la UCT chu member le chaina ramri bula ani a member le chaina sumdon tonna bungrua lu chhona hmun pui pakhat ani military council SAC sipai lieutenant colonel captain le how to lutiam in sipai zathum som pasari chu mi pui sipai lama ain peluta MNDA nen inthurwalin hunlim an hmang ani zoro chuan chachar Assam police adem member India Bangladesh zauna thlak ram chung le rampona zauna thlak in sui khomna malamek tu zoro chuan chachar district Assam state ta zofa pui mar thalai ti du ta a tha chungchanga le mingten tak phua chungchanga zoro chuan na taka adem thu le ma alak chunjom chel tur thu zofa jonara zoro general secretary chuan khretirna anei chu boina thil dan chu tiang hi ani zoro chuan thu chuana an nei ngala Zoro Unification Organization zoro chuan July ni somni pakhat pathian ni a the Tripura Tribal Area Antomanas District Council TTAADC in Sub-Zonal Development Offer SZDO na lak na tu examination na boss saya question number somsari pangana a sikam ti hi Tripura state a tu te nam nge ti zona asiam zinga achan na chu halam kuki ti amang hi poi ati in na ati hle a sikam ti hi Tripura a chuan tongkam moilo nam in hu sit na tongkam nam mol mi tha ching hring ai nam ti na ani Tripura sarkar in Tripura state ta zofate musitaka competitive exam abos sei a zona atana amang hi zofate min musitna a zoro chuan angai ani Tripura sarkar chu kandem hle a zofate chunga ngai damdil tur in kan phutlat ani ati zoro chuan July ni sompuruka Chachar district Assam state ta kan zofa pui ma thalai pathum te Chachar Assam police te lemchanna manga mana rong taka an tha tamei hi kandem hle ani hemi chungchanga kan unau ten an thlawang hova ma an lakna zongzong hi kan thloptlat a Assam sarkara an thil phut zongzong ti hlotling saktu in Assam sarkar kan phutlat ani zoro chu khovel mun khrang khranga zofa te kan lungruala kan in sui khom thei na a ma latu ani a kan unau khoi hmuna mi po in har satna an nei chuan an tan zoro chu kan ding zel don ani ti in statement thu an chua ani HPOCD phulngo ram chuan motor le motorcycle tampuina an tong thu chua an nei Chinlen ram Chin state phulngo ram chunga HPOCD phulngo ram mo phulna nei tu te hena foreign lam atangin motorcycle 125 bike pariat le motor haimul jeep pakhat chu tampuina an don thu mo phun ni tu ten zo fa jona khetirna an neya lom thu te po an soibok ani chungtiang zelin hualngau ram khotin khotlang hroi tu te kau khomin mi somnga pungkhom chuan July ni somni khan ro relna an neya chungan ro relna te chu pakhat na atanga palina thleng ania kan ron share chuak don ani Holnguram hi ma sang atanga zo na thlak nam
chitin te lungrual taka chen ho naram ani tunlai kan ram boruak a hian hual ngoram chunga cheng mipui te le mun hrang hrang atanga sahim na zonga ral tlan mipui te him taka chen ho mek na mun hual ngorama ral thuam keng then khatten diklo taka mipui thune na chu saktuma chanchin thu thang leng awang in hual ngoram chunga cheng mipui te thlabar le ral thi a omlo turin kan in hriatir ani kan hual ngorama hian SAC sur sipai an om to lova ram chung mipui ten mipui ro rel na le in kai hruaina kalphung manga in kai hruai mek kan ni mipui tan hrisel na zirna le dan le hrei kengko hna te chu mumal taka kalpuin mipui rongbol hna thok mek ani chu wangin hual ngoram mipui te ti thlabar tum le mipui zalen na chu saktuma chanchin diklo the dar tu te le ral thuam ne na chet lak tum na chu hual ngoram Administrative Board HAB ro hel na chuan na takin ado dalani chung tiang malak na te a ompal ani chuan hual ngoram mipui zongzong ten kan thaina zongzong in kan ram kan mipui zalen na hi thaitop in kan humdon ani ti kan in hriatir ani ti in statement an chua ani SSC lai puya wangin tuingau khono pang pakhat aboral liam an om chinlen ramzo phai kali torshipa military council SSC sipai te in July ni somni pathum tlai lam khan tol chunga lai puyan tongka awangin tuingau khuwa atlapala civil poi soilo pakhat boralin mi pahni in hliaman tur thu tol chung mi pakhat chuan zo fa chon la hriatirna anei vandoina tok tuingau kho boral no pangpoi soilo mangai dong sanga chu a boral ngala hliam tur mi pahni te po kho chung mi tlom ngai mi ten enkolna an pe meka he an chiat to chungchanga hian kan hriat puin kan tur pui takzeta poi kan ti pui takzet ani halkha khopuya military council police ten in khom pui an neya halkha office pakhat akangral chinlen ram chinsei halkha torshipa military council noya thokmek police te chu halkhati C3 police station a July ni somni pani khan in khom pui na hun ser program an siama chuta chuanin an mani choimoina loman te po in pe in thusoina an nei ani mani July ni somni pani khan halkha police station mun chu mun ram nei tu CDF halkha lam chuan an lu chila an tang khungmi mipui poi soilo somruk pani an chan chuaka chu thila chuan military council SSC lam nena in ka na athengna sa em maya military council SSC sipai thi le hliam an nei baka an ral thuam tam tak te po an chan ani halkha a military council noya thokmek prime minister Dr. Wishon Thanga chuan SSC le police te chu a aina sa a venghimna na thok tur le sipai ko bel anni tur thu asoi ani tuk in itimaila July ni somni pali zan dar som panhi le achan ve AM Borvel Khan halkha khopuya military council anro riona office chu akangrala he akangrol chungchanga hian tungi amo phurtu hriat anilawa atitu le malatu hriat ani heklo zanlain counter motor anron chichuaka an han thel sup maya ama ero chu akagral vek maya he thil chungchanga hian military council lam tepo an lung oilo hle ni in tol chung lam chuan an soi voi in tlai lam khan military council SSC sipai ten jack fighter in halkha lam chu an kapa tuna hian kan hriat theu angin chinlen council chuan operation abua saya chuta chuan thantlang le halkha lama chuan chinlen pasal thate anwa tle phaya CNA le CDF pol khrang te chuan theitop choin ma annora kem pathum la felin tun hi kem dang an bei chhun zom ani chu thila chuan in vo inni jack fighter an ron tho to a mi pui sipai lam thi le hliam an om ti ero chanchin hriat alani lova ale peka te chanchin kan ron update thei tura ngayang ole khati zong kha voina kan news ron tarlan thai ania kan news hi keimani na kan don te keimani atanga a kan va zo na atang te ania
midang news atang te lak ping hi om lem lawa achan chu news chu amo phurna asana wangin keima ni om irina kanwa haile kanwa zo chiang thil zel ani awangin a he thila po hian mo te po kan phurngama film kur thei ang berle le lamin kan ron puang chunjom zel dona clear tu te in zawai chunga kan loma memar revolution chanchin te mipui si peirang chung chanchin te kan khrebel du le kan hrang du ani chuan Zofa Journal YouTube channel min lo subscribe sakin like le share lama te po min lo puyanga a thei chuan comment na lama te po support na tong kam emo fuina emo no nei sak don nia